Na Akademiji strukovnih studija Zapadne Srbije OCEK Valjevo održano je predavanje o ulozi i značaju sistema osiguranja depozita. Studenti su imali prilike da od stručnjaka iz Agencije za osiguranje depozita Sonje Popare, Svetlane Bićanin i Jelene Petrović saznaju nešto više o ovoj temi i samim tim prošire svoje znanje. Na naše veliko zadovoljstvo, ovo je već 3. godina da predstavnici Agencije za osiguranje depozita dolaze na našu instituciju i naravno upoznaju studente koji su već donekle i na predavanjima upoznati sa ovom temom, ali tu su oni da ta znanja još više prodube i naravno da upoznaju naše studente sa još nekakvim dodatnim aktivnostima koje Agencija za osiguranje depozita obavlja u Republici Srbiji. Zbog čega su ovakva predavanja važna, pre svega za studente, ali i za sve one koji imaju bilo kakve veze sa sistemima? Pa za studente da, kažem, prošire ona znanja koja su već stekli, pošto mi na studijskom programu poslovna ekonomija, sada smo akreditovali i nove studijske programe, naravno, tu su i modul finansije, bankarstvo, osiguranje, oni izučavaju sve što radi Agencija za osiguranje depozita, ali ne u tolikoj meri koliko predstavnici agencije mogu da im objasne. Tačnije, znači oni na ovaj način proširuju svoja znanja, a sa druge strane, i uvek ističem, studenti na taj način podižu nivo svesti o značaju sistema osiguranja depozita i uvek kažem da ono što čuju ovde danas treba da dalje šire u svojim roditeljima, porodici, prijateljima, da prosto svi budu upoznati koliki je značaj sistema osiguranja depozita, odnosno da budu upoznati da su svi osigurani, da nemaju, ako znači imaju neke depozite u bankama, ništa ih ne košta. Znači, mi kao građani ne plaćamo nikakvu premiju, novac nam stoji u banci, a tu je država, odnosno Agencija za osiguranje depozita koja nama u slučaju stečaja ili likvidacije banke garantuje neki iznos, a to je 50.000 evra po tom našem depozitnom računu. Znači, faktički imamo zagarantovanu sigurnost da taj naš novac neće propasti ako dođe do stečaja banke, kao što je to bilo u davno vreme, ali kao što smo danas mogli da čujemo od 2008. godine uveden je taj sistem osiguranja depozita u Republici Srbiji i svakako pratimo trendove i koliko sam danas videla, taj neki uporedni prikaz osiguranje depozita u Srbiji je na dobrom putu. Od zemalja okruženju samo je Hrvatska ima osigurani iznos od 100.000 evra, a od ostalih republika bivše SFRJ, čak i Albanije, mi prednjačimo, tako da je to svakako dobro za sve naše stanovnike.